That's why TNT intisisa yaqondisa themba lendoda umsebenzi wayo kusho abafazi mabethi ubuhle bendoda inkomo zayo ngesifuna lesimathatha shayizazi njengoba sihola bona bahala bebehleka sola bebethi ngeke ngifikela ngisho ngaphakathi ngoba thola manje bayakhala baphendukela umuntu ongajike ozami ngizanza kusakhanya baba ukhoma isifunda babhala becishe amagama amaqamile bamisa besahamba kwendoda ebomvu emgaqweni qhamuka ngiqhawe utsatsathi ezamiziyana postulwane simishana makusenzwane ngakho ngacushwana TNT angicupha ngenza amasinyane ngibala ngize ngiqhumo kwaJephisa futhi dabolo ngaphele ematheni ngephodoza ngishise ikhoda laka labaphansi ngenza kakhulu ngiyahalisa ngibaconsa amandla ithathatha isikhothane esivukile idabula impahla evunyiwe antenga uba mina ukunona kwefutha lagotsha into ibani mangikhipha unyawo siyongikhalela ufuna kushiyele vele yadamkisa ngokuphike lokho bese yasho ngaphakathi nokunye ufuna yonke into kube yakho abantu bayakhala hawumona omngaka bakhokha isizumbulu kusedwezela bayakhona ngakho uzohlala idizili phansi amaqhwaga awufikeli phezulu content lapha nomsebenzi umngaka zami kwebentsha kumenza ngokuba umshayeli wami uma emabhosini umsebenzi wakhe semakuleni ithemba lendiya abriyane nginalo ledlanga ngiyakulungela nomngaqomile kahle imbiza ngokhatho ngiyofane nathi ophelela lapho bayawazi uyaboza gibele emthini ukuze ubonakale qoyelela amaphuzu ngihlaba esikonkosini ngisukela ngomuntu ngishite khona igama lami liphelele mina ngathi ngihliphezile kodwa yanigqilaza nalekho start manje ngiyabetha ntwa ngiyaphephezela ngibavezela uphawu yabahola ezathatha isikhothane esishwisa ibhenki siyachoma ngebhenki sithi ibhalansi yakho incane uyele emakhaya epholisa umntondo style sizanathi qhosha intoni uthamalifeka lowesuvuthendaba thathatha liyaconsa efonini ngiphostiwe ephepheni ngiyavela ilimanga bongafuni ukuhalalisela shithusha wayiconsi qhubeka ngidalela uzuncome kuyacaca malifika ithathatha liyabahola adidisana wodwa mantombazana qhweba ithathatha alana ngalana babanga iminciza ithathatha liyabaqala iveza ubuso obusulekile athaze iqembe eliphitha-ke likhokhezi ekhipha naphuma isitayile sekho kusho nomsenkoweni uyaziwa ngahamba uzube empishana uthungathi u-14 izindidi senibolekana impahla eziphashe ulayini banomneka impahla yodwa ekhathi ehlukene nesolisi ingane wazi ukuthi umswengi kuyabekwa ngikholelwa ukuthi uyabekwa mangiyigqwele kuthiwa ngaze ngaqonda ngisho ngishwabene themba lendoda umsebenzi wayo kusho abafazi mabethi ubuhle bendoda inkomo zayo nazo TNT bagoqa okotini ngiyabopha nalento abashayelela Georgia. That's why TNT intisisa yaqondisa themba lendoda umsebenzi wayo kusho abafazi mabethi ubuhle bendoda inkomo zayo ngesifuna lesimathatha shayizazi njengoba sihola bona bahala bebehleka sola bebethi ngeke ngifikela ngisho ngaphakathi ngoba thola manje bayakhala baphendukela umuntu ongajike ozami ngizanza kusakhanya baba ukhoma isifunda babhala becishe amagama amaqamile bamisa besahamba kwendoda ebomvu emgaqweni qhamuka ngiqhawe utsatsathi ezamiziyana postulwane simishana makusenzwane ngakho ngacushwana TNT angicupha ngenza amasinyane